laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Haray ɗo ko en findinay tun haqqillaji ɗi woni ko jama on andi wonɗen e andintinde fiwota jama on yejjitu nyalaɗe no arde ɗo marɗe nafoore horugol. Ɗum ko nyande jeenay jombente e nyande sappo. Haray ɗeɗo ɗiɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗanno en sunna horugolɗe. Ay ɓe iwi Makkatal Mukarrama ɓe senike Madinatul Munawwara ɓe tawno alyahudaɓe ɓen no horude nyalande sappo nden. Ɓay nelaɗo landike ɓe kori jang wonɗon horande ɗe nyalande ɗo e inni wo ko weltanagol Allah ko Allah danduno annabi Musa e juuɗe Firaun. Nelaɗo maki nahnu ahaqqu bi Musa minkum, ko menen ɓuri handude Musa ga e moɗon. Kamɓe kadi ɓe hoori sappo on, ɓe fodi wonde masihitande arore tawtiɓe ɓe hooray jeenay e sappo fi lutondirgol e yahudiyankoɓe ɓe, kono Allah hoddirano yo ɓe tawe hitande arore nden ɓe hoori jeenay on tun. Ɗum non holli wondema aray nafoore no woodi e horugol jeenay on kañumma e sappo on, wonande neɗɗo heɓuɗo feere wo. Jon non haray e juma haray ko jeenay jombente on. Si tawi on tigi heɓay feere mo waawi horude e juma on kañumma e asewe on, ɗum ko nyande sappo on so heɓay feere. Si on tigi aroyi yejjitugol nyande juma on, ɗum ko nyande jeenay on, o hoori sappo, himo waawi horoyde e ala on nyande sappo e goo on. Fiitun yo lutondiri alyahudiyankoɓe wano nelaɗo fodirno non. Si o wawata horugol balɗe ɗen ɗiɗi non few, awa yo o horu sappa ɓere nden nde nelaɗo horuno nden. Baraji no e muɗum moƴƴa no jorta si tawi on tigi hori ɗum ɗon no duwira non, si Allah jaɓanimo o yafantomo hitande bakkatuji feƴƴuɗi. Jon non haray ɗo nyalaɗe no ara ɗo kadi si feƴƴi ɗon nyalaɗe marɗe nafoore goo kadi horugol ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama wanno sunna horugol ɗum. Hiɗe wiye ayyamul bid, ɗum ko nyalaɗe daneje ɗen. Ko ɗe wira nyalaɗe daneje, ko ɗe tawi ɗen ko ɗon lewru ndun tawata ndu huɓiti, ndu fof mayru ndu timmi, ndu yaltatawa jalbande nden hino hatti. Ko e ɗe nyalaɗe ɗo tati ndu ɓurata jalbude jalbande timmunde, sabu haray ndu hatti, ndu hurditike ha ndu hatti. Nyande sappoy e go'o, e nyande sappoy e ɗiɗi, e nyande sappoy e tati. Ko ndu hurditata ko nyande sappoy nayi, sappoy tati, sappoy nayi, sappoy jowi ndu hurditata. Sappoy tati, sappoy nayi, sappoy jowi ndu hurditata. Ka sappoy e tati e sappoy e nayi e sappoy e jowi ka ndu hurditata ɗon ndu ɓura jalbude. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no waɗi sunna yo ɗeɗo tati hoore wonande heɓuɗo feere wo. Jon non si jeenay jombente on ari, ɗum hawri e juma, on tigi hoori nde nyande, o horoyi e asewe nyande sappo jombente, himo waawi diwde sappoy e go'o, sappoy ɗiɗi, o horoya sappoy tati, sappoy nayi, sappoy jowije ɗen, o heɓa nden nafoore ɗon kadi. Ɗen ɗon kadi haray programme majje on ko non woniri. Si iwi ɗon
ñalaɗe marɗe nafoore go'o kadi nelaɗo no waɗi sunna horugol tenen e alhamisa. nelaɗo no laatino no hoora ɗe ñalaɗe ɗo ɗiɗi. ɓe wi ko e ɗe ɗo woni ko malaikaɓe ɓe lutondirta naɓugol golleji neɗɗanke on ka allahu subhanahu wa ta'ala. kamɓe non hiɓe yiɗi nde malaika ɓen no ara fuɗɗo windude golleji maɓɓe ɗin tawa hiɓe hoori. nde malaika ɓen no naɓa golleji maɓɓe ɗin ta ko sakkiti kon ka kaydi ko tawa hara hiɓe hoori. nden haray ɗum ɗon ko nema non. antigi horugol tenen on kañum ma e alhamisa on. jon non haray ɗen ñalaɗe ɗon ɗiɗi non kadi fewnditike e o saayi ɗo. e alhamisare nden ɗum ko ñande 7 jombente. on tigi no wawi horde nden ñande alhamisa sabu on alhamisa ɗum o horoya 9 sabu lutondirgol e alyahudiyankoɓe. o horoya 10 sabu ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam horuno nden ñande kon ɗum hawra e asewe. o ñallintina ala on hara o horali o fowto o immitoyo e tenen sabu tenen on ko on ɗon e alhamisa on nelaɗo sallallahu alaihi wasallam horayno ɗum hawra ñande 12 jombente. o horoya talata ñande 13 e alarba ñande 14 e alhamisa ñande 15 ñalaɗe daneje ɗen. ɗum haray o heɓi alhamisaje ɗiɗi horaɗe e tenere horande. ñande 7 jombente on ka alhamisa on fuɗɗi ɗon kañumma e ñande 15 ka alhamisa on sakkiti to. ɗeɗo ñalaɗe fuu ko sunna horugol ɗum baraji no heewi e muɗum. wiyen alhamisa ɗum ko ñande 7 donki o horira alhamisa on sabu tawde nelaɗo horuno alhamisa e tenen. o hora ñande 9 ɗum ko juma. ko horirta ñande 9 ko sabu nelaɗo foduno si tawi woni hitande arore tawi ɓe horay 9 e 10 fiyo lutondire alyahudiyankoɓe ɗum hawra e juma. o horaya ñande 10 ko horirta nden ñande ko sabu tawde ko nden ñande nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wonno ko hoori ɗum hawra e asewe. o ñallintina ala o fowto o fuɗɗitoyo e tenen ñande 12 sabu tawde nelaɗo horuno tenen e alhamisa. o horoya ñande 13 ɗum hawra e talata ñande 14 hawra e alarba ñande 15 hawraya e alhamisa. ɗeɗo tati woni ayyamul bid ñalaɗe daneje ɗen. horugol ɗeɗo kadi ko sunna. idan ɗeɗo ñalaɗe fuu ino mari nafoore moƴƴa si on tigi wakkilike o hoori e muɗum baraji no mum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki sumu tasihhu hoore on sellay. e hadith goɓe maaki as-sawmu junna ɓe inni korka kanko heedin ɗum neɗɗanke on ga e naatugol yiite. e hadith go nelaɗo maaki kala horanɗo Allah ñallal gotal Allah woɗɗintina yeeso makko ngon e yiite ngen e honno wiyete duuɓi 70 Allah woɗɗintinta yeeso makko ngon e yiite ngen. e hadith go Allah subhanahu wa ta'ala wi as-sawmu li wa ana ajizi bihi. korka kanko min jeyi ko min kadi woni ko yoɓata ka. idan haray korka kan no mari nafoore moƴƴa e kadi hika jeya e ko tefanoyta neɗɗanke on yawmal qiyama ha on tigi natoya aljanna. haray on tigi o wakkilo si o heɓi feere o wawi yo horu. worɓe ɓen si tawi woni ɓe wawata horugol ma ɓe falaka horude, si tawi battinta e maɓɓe si sonnaɓe maɓɓe ɓen dunginike e maɓɓe yo ɓe horu haray yo ɓe newnanɓe ɓe hoora. ɓe okkora ɓe kadi ko ɓe sullora
ɓe okkora ɓe ko ɓe huntora bela jo kamɓe worɓe ɓen kadi ɓe heɓa e baraji e mun. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki mo huntini horuɗo o heɓa e embere baraji ko oɗa heɓata kon ko alda e ɗuytangol mo. Jon non an gorko mo horali on kono a yanyani ɓe ngure ma nden fi kamɓe yo ɓe horu, haray a heɓa e baraji ɗum. Haray yimɓe ɓe yo ɓe hittin ɓe rewa Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi goto kala anda ko honto aljanna makko on woni e heɓorde. Haray wakkilo ɗen ɗe nyalaɗe aroje ɗo no mondi e nafoore moƴƴa. Mi fillito lawol fiyo faamo alhamisa jango ɗum ɗon ko sunna horugol nyalande tenen e alhamisa. Onti foɗɗora nden nyande ɗum hawra nyande 7 jombente, nyande 9 hawra e juma. Onti horande nyande fi lutondirgol e alyahudiyanko ɓen ɓaynelaɗo fodi ɗum. Nyande 10 ɗum hawra e asewe ɓay tawi ko nden nyande nelaɗo horuno. Nyande 11 ɗum hawra e ala, on tigi no wawi fowtade nden nyande. O immitoyo kadi e tenen nyande 12 jombente fiyo horu tenen e alhamisa on. Nyande 13 ɗum hawra e talata, nyande 14 hawra e alarba, nyande 15 hawra e alhamisa. Ɗeɗo tati woni ayyamul bid, nyalaɗe daneje ɗen ka lewru ndun huɓitata ɓura jalbugol ɗon, o heɓora ɗon kadi alhamisa go'o kadi. Haray sen hewtiɗo ko ɗum ɗo wonno tambi komi falano wadde kon. O nene goto mon on Isa Sall depuis Arabie Saoudite Madinatul Munawwara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.